tao kailangan abuyan ay maimatangan ngayon su't mangiparit na upupan may sa agari iulime agkarayam ilamis ketlong tao kay taladawa kaslada katoy sibay ko apagla naglawakit nga milin nagbaetan taataaw nalaklakala tuman daw may kasarungkaran surat iparabaw kuto'y puso makita kalatuman uray no darep-dep laeng mabangaranen tuirik na may putlit ko'y ilo
kabatubang kasurutem latrik na ken puso nagduyos kaayan na yan awen pilpilyen niayan auray pa'y pagpatayan tanupeng danggutot tarik na adwaden na sa emken sanaan utitenday tapuso surutem dayta rutnam itan dapasat sa diwang agayat ka ngarut itan taniyayat narigalabanan at lalo no puso nasugatan taniyayat ket manakabaling di tupulos maitalimen taniyayat narigalabanan at lalo no puso nasugatan taniyayat ket manakabaling din tupulos maitalimen awan pilpilyen niayan musot sungken dia kabatuban kasurutem latrik na ken puso nagbuyos kaayan na yan awan pilpilyen niayan tauray pa'y pagkatayan tanupeng danggutot tarik na adwaden na't sa emken sanaan binutitenday tapuso surutem daytarut nam itan dapasat sa diwang agayat ka ngarut itan. Taniyayat narigalabanan at lalo no puso nasugatan taniyayat ket manakabaling din tupulos maitalimen din tupulos maitalimen
so much po sa request ni Ma'am Luisa Costadato.